Debut, Modi a can my best row comment session, Ibinom Namoko. Near Coso Ghana had an audio. And I mean Kona Mihunisa, near Air Cosono, may say, and what ding, it will crew him. Ebusuamo akaba biom from Ghana and Sam TV so you best subscribe to channel no dia mai uya like it na kire wadwen comment section ebusuya Debut, Modi a can my best row comment session, Ibinom Namoko. Near Coso Ghana had an audio. And I mean Kona Mihunisa, near Air Cosono, may say, and what ding, it will crew him. Because Ghana for ko to Abama John Mahama said, Sabi Ebenya Sika to Botumanya Bianiadi. Yan ko to Abama John Mahama because of Naho of it, and Anne Tentene. And now Malik Basantelimo, so a moment natna, Emfa Ghana, a taxpayers money metu to Mutu Internaso. E medicas ya pefira sentuma, Debbie. O men ye ko to Abama mu because of say ahochira na yiwom, abanda da kufu adu free so. Na mo de mo ba ye ne ye koso no like abofo no airtime because na akufu ado abanda da no oyi akwan ene ye complaining se sabi yentumi entina ho ma wunyi akwan makomo ne yen ne ye de koto abayi na awaba akwan a ana ye koso nyina wa stop all because of say wo so behwe now the sikatu ebotom ne anya bia to aduane adi wo ba ye da same ma ho kire no da so okurum ha bibia ansa nkoso se de ne ehu na banda da ne bi e de apo ni krono na mo pese mo boy ekuru we mu John Dramani Mahama krono be ni apo na mo pese mo boy ekuru we me se wo ba ye enkwada na ekotwro JHS exams ana abanda da efa omo ho ka ya nto anka nkosoro anso na wutwe ya ntoanka nkosoro anso ena mesi wutwa muom a wofuo etua sika ansa na nkwada yi kwotworo ni nyina ne se so ye nhyehyɛ ya me nya sika to aduane yadi masa mom ye nka no kuro okurum ha o na mom ye nyai MPP ni NDC na ne ekoso no sabi apo ni nyansa koro no na John Dramani Mahama gonja mafia obo wo men apo ni nyansa koro no oba ye he contractors ye negu akwan so nyina ne obi asesa ne mfidi egu akwan so ekoma na edi yen na abanda da no eye akwan no a Ghana ya nte ase no wo de wo ba ye no ekom no guso di yen enuoma na ekoso okurum ha nso ni nyina biriki na de nyansa kro no pa na sabi wo pese obo ekurum ha John Dramani Mahama ana fi so nkwan wani ati kruimu Ufisa onkwan woni atikrim onkwan awo ba yen galamsefo sabi wona etu fom agudie price ya na abanda da etono wate so krokro de john dollar ba ko krokro de john awo se yate tu kro yi mu a bibia boa nkofom wo kro we mu na wodi wia yen aden na mo sabi nyansa kro no adwene ne da mutirimu sa e wo kro mu ha nyansa kro no adai Ade ya papa num kokwa akuafo ya papa num kokwa akuafo hwene yode ye wo wamu obi asase se won no kokko yam yancha ama na betu trensa ama wo ama waji sika na di waye kokko na wi ama na ba o wie na be chema ni bia wo se manfa ama yam yanche na emom me de ma se dofa waduane e de ensem hunu pa na ekoso wo man yi me beto kokko 65 million amama nya umu gidie koto abama na wiye ya Mosisabi momfa mu gimi nko and is yaban John Dramani Mahama ekomo di ye o man we mu ekomfita pa di ye ma ahokyere wo man yi mu wo dollar na akofom ne ye nya bi sidi ne nso a ye nhunu bi ne ye de bi ato ebotom krache pe bibi ye na no ma ekobone Wade pe bibi papa ye ni asum enyo yen ni enya kirasa ne yakoso na ano oden untimi mobo ye sabi nyansa koro no saa ni yenhwe wo saa ese Ghana ya ye no ma troka obi a betena kunwa we so kirasa like ya ja John Dramani Mahama no de Ghana ye ne ope oban fie nan koye sabi kuruwaba a ya dwunsom
kuru aba ya dwunso nkura wantimi amfa nya wo men na abetoto papa so saa na wokoye bibia ni wo asabi enkwada de kan wo kuro yi mu wasan abamfie na bie ehunu hwe ene emma eboje wo so saa emma eboje wo so saa emma eboje wo so yesi ye ho kireye abandada no wo so akwan a na ekoso suku so nkwada na ekosuku kwa oba ye wo so pese ye disika to ye botom ni nyina wo so wo mo obeko suku akese watwam ena base ahodo na abandada atua ebi wo ho omomfa mara we ni nyina dabi yewura dabi na so de Ghana yaya atayi mu bone o oman we atayi mu momfa nche yen yaya mu bone se nipa bi ni mu se ne nam kuro we mu ni yade mu koto afiase kuro no pa fita sei a mo bo woman kuro no nansa kuro no mo ese mo di awu na mo bo woman kuro no yade mo to afiase momfa nche yen momfa woman ye bone nche yen de krono sabi krono ahenchesha no kro na kro yi mu manfra me fa no because emre bia anya adwuma okro we mu mera bia ni ho anya adwuma kro yi mu na mabunu su yemfa ye ho na hwede ye kire ye di wo my taxpayers money etuto motos ne cars ye de maleke basanta de mu kire wono so wo ba na mabunu anya adwuma hwese mu na wodi toto ne na hwe ba bi se ayi hwense mu hunu pa ye kosu kro yi mu enze muhunu suko bie wa no koka ye beba ba chewo kro we mu ya hemfu ntimi nka ne ye kosu like eni enyan airtime but ye nka yo mama ba ye abosome nwotwe pa sabi ye ma menom mo dane Ghana ma John Mahama edie pa ntimfa so de ben pa na ye nya afiri John Mahama abosome nwotwe so fa so de ben eni si eja ya kwan ya ne yeye ebi a yayi gates akasanke ya de ayi beguso ya jeja ni nyina yo mama so odi sika betu ye botom nti ye kwoto abayi Mahama nyansa ewom ni se ye bejai akwan ya ne yeye ya de Mahama ba yi ni ya de wayi 1.28 ebetu akuafo kokko mu entimi anuru 1.5 150 cities enu ye to abayi John Dramani Mahama mesi nyansade be pa se wo man ni nyaaye enne bepem abosomo nwotwi a ye de konkunu yi nyansade be ni nyaaye Ghana mo nka nkire ye as ya fan set to the sense ye hu ni so on the ordinary people party enka nyansa intino ahemfu hunu normal kroimun semtwerofo hunu normal NDC na woso de bibia ekoso e wosa ye normal ma wo man no because bibia ni ho ekanyansa e wosa ye normal na wo man na fa ne normal man pipi meda na be hu ahemfu akese ya tutuntum aguso e pra kwan ne hospital ni schools man pipi meda na wo be hu semtwerofo a ye semtwero adwuma den fa Ghana kwan ho MPP meda hona ne ye hunu se afede ye wose Ghana ko nanim ne ye yededegu kuro yi mu egu MPP abanya so eho ye nsem twrofo ne ya hemfo ne ya sofo eho de obia wose obia hu se wose Ghana ko nanim ya no mfo ebegide a obia hu se da bibia anya ye mole ye nya wo no mo nko mesesa bi ni nko oh nyame hu ye mobo wo kuro yi mu. You know, Mamika Asemcho, the NDC, Omo Galamsey, Nya Jombe Sovida. If I'm taking you back to 2010, under Professor John Evans Fifia Tamils, Ghana Mampion in Baby, could never confine a crap in CE. Some in Galamsey, I two on so many charm fine, a scene you so a shall say friend to Becca. Al Jazeera ever cover a story be a president, the late John Evans Fifia Tamils. Now, all can say. Galamsey dia eha oman na amaya we hanipa nkola time no na sale mana start if you could remember under John Dramani Mahama as president from 2012 to 2016 Galamsey the way a say assassin no if say na 1 acre by the end of 2015 no na say almost 3 acres of land say na 1 acre of land na say from 2010 to 2016 under Mahama no
Now I say almost a year 3 acres times 3, and the report is there. So sometimes when I see people who went out to vote for NDC thinking they were come to do something better, I just look at them and I be like, bro, you have been scammed by John Dramani Mahama. I'm telling you, you have been scammed by John Dramani Mahama, because you all know John Dramani Mahama said he's very incompetent and he's very indecisive. He doesn't even know what sometimes Omakasawaye. He doesn't know, and that's John Dramani Mahama for you. So you believe him and trust him at your own risk. Now that the brother Ibrahim Mahama, or the king of gold, I don't know black vote and they say at any day I'm too gold, Men, Jonathan say, Kalam say, it is not possible. It is never going to happen. It is never going to happen. So it is.